Omoyo wane nene na seva. Haleluya. Seva kojiwe bano bangwanza Sengerema, Geita, Shinyanga, Bukoba, Kahama na Musoma. Kolena habari nsogano ko bano bose bamwanza ne kanda ya ziwa yose. Ontumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Miamba akobizana semina ya shikwe datu angwanza kwa ndeja tarehe 27, 28, 29 mwezi yoyo kwa 6 obukumbi bolita na Monarch Hoteli boleho akirumba Ghana. Enaga basatu bose abo barina changamoto yose ontumishi wa Mungu akobe aho kubahudumia banu bose toleba karibisha. Ababukoba nywena ni mnyegezi bwa muno omo mukama Katonda muije mubone ebikorwa no mukama Katonda ebyali kukora omulichwe abanabe ni mnyegezi bwa muno. Bandu bakigoma ni waramusa mwakeye Kigoma muriho bila kuyubagira bandu bakigoma muriyo cyane wacu. Yani kutakuwa na semina itakayoongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Miamba pale jijini Mwanza, eneo la Kirumba Ghana, ukumbi wa Monarch Hoteli, kuanzia tarehe 27 mpaka tarehe 29 mwezi huu wa 6 saa 9 kamili alasiri. Usipange kukosa, watu wa dini zote mnakaribishwa. Lakini pia mtumishi wa Mungu Pastor Emmanuel Miamba atapata nafasi ya kuonana na mtu mmoja, na huduma hizi zote zitatolewa bure kabisa. Usipange kukosa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717999354. Karibu sana. Ifahamu kweli nayo itakuweka huru. Usipange kukosa. Watu wa Mwanza oyo turagia